e recruitment framework nei lu tuk lo hian kan local train department in hei hi na ro kan nei e phalna kan nei la ro an ti piang hi a chopin a hun sei lovin January tanga December ta chung kan tonga ti han kan atla chop khan kan kal ta e han ti ta ila ning chu department chuan kan on sual chu over ka mamin ti sak ro han tia an ti tan ta mai ro chu khati chu wang chuan ni kuma khan kan han kalpui tan ma se kumin ni kan han kalpui tan le zola di pen ya ne na tang tlangin January to March ta chung hen kumin chung MPSC na recruitment ati tu re reng proposal hi lo lut se chuan kum tlon ni kan in plan nga tu na hian mi pui o te po zo nan to MPSC hian in kumin chunga in lak tu te in ti thei lo ve mi UPSC chuan kum tir tang hen ti hian an tlar ngal ve thei mai an exam kha enge mi atlem han ti chu mo che lo wanga kum tin framework nei san ne ke ni chu department ina a proposal nga reng reng hen kan no ma kumin atang chuan khati khan kan ti ta tu nen kan dong khom ta te wa kan schedule lang chan January to March kan don April tangan advertisement suat sur tu kan ne chu tiang chan tu nen kan in tlam me ka kan dong te wa kan examination committee kan controller ho an en fel sur chu se pakhat nan ta se panina chan e engineering services kan ti kan thiang MBSC PWD and oma PNE and oma PHE and oma irrigation and oma service pali and oma kha akrang te khan kan la thina anon ti piang mai kan he chu adiglo MCES rules sang ne ne exam regulation po rang ti mai la pakhat in tro man ne wangin combined engineering services regulation in yang kan ten ni kum lama khat di pen ya ne kan pe sarkar pompuin ne kumil tra kan tran don tunan department palian vacancy don proposal tibek to tun hen notify the kan ni to ti kan voi khata kum lu ri kan pn ye khanin PHE khanin si architect khanin ti khan kan la kan la tunan kan combine to don ni combined engineering services kan ni don so medical Mizoram Health Service si instead of GDMO te dental te ayus te oma hei akrang te kum lu po ayus kan la in sianga kan ti suaka kum ti lam dewa kan tin GDMO an oma dental kum lu kan la hei service pakhat ni Mizoram Health Service ne exam regulation pakhat pon ni boka I combine nila English le GS and common paper and nga technical paper 1 2 3 kanina exam mga exam pakhata ti chuan awol samang kan tia kubil sang kan combine to advertisement so mai to kan ma ro to GDMO so he vacancy notification kan leya so ti po ni se combined medical services so ni ve sim do na exam minga kha MCS combine po MCS so MIS so pom se MCS combine ni tho wang khan chuan group B gazette kan ti ho hi kan chiat nual tur chu hi state tax officer taxation inspector kan teng chi inspector of excise kan ti te nge ni cooperative audit officer kan ti te inspector of supply ti well hi nal tam chi any graduate jong so na ti theng chi hi inspector of supply kan la mek in sianga kan exam December kan exam heng ho lom hi aboi pui a hau tak me maya combine nila kan ti le ta kum hui laman rom sarkar ni kan do na a scheme of examination sarkar en min pom pui kumina tang hian kan tan don advertisement so mai to kan nia kumina ha tam theli tu lo cooperative audit officer le state tax officer hi chiang taka kan nei so ne dang te po alo lu dan kan an en chiang nga combined group B gazette combined examination kan nei bok do ne ni ti kha kumina tang hian chuan in pipeline kan ruam man mek la ti fel thelo chu agriculture and allied services combined examination hi kan ruam man boka sarkara scheme of examination in CMA ka are de ulek masan chu apumpa a service association ti harwan thia ngai ve ya ta chuan Mizoram agriculture service Mizoram horticulture service Mizoram age and vet service sericulture soil and water conservation le fisheries kang ho kha service parukha technical service say land based lam chi ve kan ni boka kan combine ang agriculture and light technical services combined examination pituring kan te tu na chuan pipeline na amadi pen ya hen kalpui me ka association sang te pon ro na kha a fel chuan kumina kan ti thei se lo pon kum thar lam bul chan tu ne nga kan ti thei kham chan kum top lam ko ti ila ti te ma se kan uak lo tin se dangin apung na sa ta ma thil hi ambitious te wahan soipo ahar sari uleka ama ka chani se chuan han tia chuan
exam kha kan combine tu mai don ni engineering services medical group B gazette so MCS combine sa ni ta tu na san agriculture lai tu na chung lo po chu neu hi chu om te wa khang kha chu isolated recruitment kha chu akal reng tho do na mai chu combine thei he tu na kan chairman te kan member te ne na ruam man in commission hian tu hiat thlei lem lo hian kan local puya chu tu na sa ka MCS MPSC na exam kalpunga streamline so netin MCS combine exam ahian as a rules and oma kan examination guidelines ne kan tiko pa amaro chu do to sam lo lai le tin abi takin zir lai te hian UPSC exam ne hian an lo te khina UPSC ang devin ten what limit om lo MPSC chu ne UPSC om si han thi te tin essay te hian ke ne chuan panga pakhat chan tu kan UPSC section A le B oma pali ve ven da pakhat ve ven changa anh để chân màu giả sầm thì phong về với cái sầm ngà này các tiếng chỉ xong UPSC này là in ra in đều tu ra tan kalpuya changa tin word limit te til chỉ xong azo na đàn te ko kan han tia scheme of examination hi ahang athang lakin MCS combine tan kan han ro man bo kumin MCS combine tan man tan tu ra nia chu tiang ang chu a policy framework kan siamin kan duang chu maya amai ra chu se kan puang za lem lova kan mang chot mai sarkar dpn le ari na min pom pui ne le min shet pui na nen chu tiang ang kan ruam man na ti chu kan chen me na soi kha kan supplement kan soi bel bak ni ta se chung te chu MPSC ina recruitment kal pui na zela ta na tun mai ni lo kum le mai ni lo hun re takata na thatur zo kan ya tin transaction and allocation of business rules kan ti te po hi kan lo la nei ngai lem lo kom som thum lai hi in TOB rules te po hi nei ve thalom ni kan han tia kan han soi hova kan han tia hi kan han nei ta ti khan thil sang hi a policy framework han kan han nei thara chung te chu kan chairman soi kan supplement ni ta sela ni chila kan examination soi ang kan examination answer sheet te hi kan hai reng lova ke ni chan ani tu reng a kan ngaya ke phei chan ka ke ni level a phei mu po kan mu to lova answer sheet hi kan member te chairman te chan soi lo lung ani ta an mungai lova mark kan an compile an tabulate te chan pitang khan ri ten result lo chuaka heng za thi tling thei tur an ni hela hi mark en anga oma chu me za chu interview a hian som sari tura sari thum tur an ni en tia ti khan kan te chan kan answer sheet po chu ti khan correction te thaiwa te thil chang worksheet ang khan ni tlat awang khan kha tabulation sheet te khati khan an yang khan kan lo tha ngai takin kan tia a tia non en don po in xerox copy kan pek thin lai pon kan pe ma ya het yang ang hian mi in MPSC an thilan manipulate ta an lo ti dik lova an eng lowan yang ti ngai tuan he kan nei lo re nga chu tiang ang amin han ti ta ka chuan miron deng ta ke ni na ngai thatak kan thira kan rin em hi a ring lo de utan chuan rin lel thei te polo ni mai om mangi chu wang chuan a tabulation sheet te a tabulation kalpung te po hi tle ma siam that de chu than hi kan ti amai chu kan ti to zong MCS combine ni mo tu na nimin mai kan Mizoram Agriculture Service post pangatan result kan ti chu ka in sianga chung zong kan evaluation te ma lo ka kan ti chu te tin tu na kan ti mai tu zong po hi chu systemical chu ni a ring hlel zong a ring hlel tu tan chuan a rin hlel mai thei te po ni mai thei ma se kan in sil fia na hian kan in ti fia ange ni kan in ti fia anga min pom sak ta ola kan du le khiat fia lo te po min zo ta ola answer sheet hi kan lo tam tak kan lo siam to ne wangin khami booklet mang khan kan han tia RTI hian min han lu chil ta a ke ni point RTI min hom hlei nem kan ti peso lawang han ti te bur lovin kan soyang khan candidate te hian coaching institute kan han zom de fura candidate te hi answer paper an dir chuak ro ten lo ti ta an dir chona chan chu eng din mulangen din na eng ting in bo sai le je se ti ri ru kha an ti chu tiang den chan an ti chuan an khami mil khan coaching ten local pen lo train na ti khan chu tiang tan chuan an ya atang ka yang reng le an answer sheet an mu le ta kan an ti khan amai ro chu he tiang ang zonga MPSC thir theina alo omani ti hi kan ri ro khan lo ngai lem lo wa ngai that kan lo thin kha ngai that lo theina te po chu ri ro ma kalpung kem te ma kan siam that te po ngai om nge wa ti te po kan han nei thar dewa chu lai chu kan controller le je sinan soila ya kha han ni ta sela kan kalpung hi full proof ani kan ti reng lo wa amai ro chu
hei le chen kan kalpuya recruitment ta na thatta kan lo man ani ti lai ro hi chu MCS combine bi ka khawa mal man alang ulang ani man kan an sai ni maya kan recruitment jong zo kan kalpui ani ya MPSC recruitment na hi commissioner nom hian ni chila kan je se kan del hi lo rit ko maya chu film khur ngai reng ti sol ngai reng lau reng ga na thok ni lai chin hi ma chen lai a chuan hiat chiang tok lo wang te tin a department ne na in ron dan boi nge tlema buat chur deu wang ha thil fel hlei theilo ang chi deu han ti mai la leng chu kan tan chu chu ACF kan exam kan kalme ka a department kan in ron dan ka asmu thei tlat lo chu chon min ti boi ta ni in qualification chin heng eligible ti lai ve la kha en tin nan ara chon zoology botany chemistry te lo ti maya and any other qualifications are accepted by the government hen ti ta ma se ton lai chuan zoology khalo ni met apply zoology chemistry ba kha biochemistry botany ti te nge ni biochemistry ti te nge mo ni biotechnology ti wel khatiang life science ming man lai an ara ti lai om lo chi te kha alo om ta tiu maya han di ku don tak khajon khatiang degree nei kha alo in tlar sup ta maya in ti ne kan tiang khatiang wel kha rin ai hian hetia pon la mina kan zu ta zu khiat lem lo hi rin ai til harsa legal implication nei court case ni mai thei kha alo tamang via maya chung te nen chon thei to pin kan an chuan nia pui le tran pui fui le support hi kan ma moi me ma kan encourage dengan ni ti kha kan an soinon le ni ta sela chung te chu kan ni ta sela na khosia ma hian kan pay statement kharon semanga ni china kan an chia cho ta kan chen men ti khan atol tiangin na conclude tu rangai na